Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly teleko'ruvchilar. Sizlerin nazarınızda nasihat tele berusunda İslam jana biz berusunda qayradan men Şarap Paxtiyajan Akimoviç. Birinçiden bütkül alamды jok şerden jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taňatypda kun batkan, çynnygy jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Allah Taala eziyetinden bar anın başlalışı yok. Allah Taala arı daim boluçu anın ayağı yok. Allah Taala tiru ali hiç kaçan ölbeyt. Allah Taala arı daim turuçu ali hiç kaçan nuktavayt. Allah Taala ırıskı berüçü ani hiç kim kaytar albayt. Uşunday ulu bolgan Allah Taala siz menen bizdi jok жерден jarattı, kıçıragan küç berdi, akıl es berdi, öňü tüs berdi, mına uşunçalyk sululuk berdi. Jana eki dünyada baktılı bolsun dep din berdi. Allah Subhanahu Taala ar biribizdi bul dünyaga wagtynçalyk sınalowga jaratdy. Yer betinde kança insaniyat bola turgan bolsa, Allah Taala oşonun ar birisinde akıl es, öňü tüs, din men berүү menen birgelikde oşolarga paýgambar, elçi jönötü menen birgelikde Allah Subhanahu Taala ar birisine sınaw berdi. Allah Taala biröge baylyk berip synaýt, biröge kedeylik berip synaýt. Biröge oğru berip synaýt, biröge densoluk berip synaýt. Allah Taala biröňün jakynyny alıp synaýt, biröge köp bala berip synaýt. Kıskası bardygybız bul dünýede sınalowdabız. Oşonduktan sizge kandaydyr bir jırgalçylyk gelse şükürçilik kılasız, eger kıyınçylyk gelse sabırdylyk kılasız. Bugün mına oşol kelgen kıyınçylyklarga sabır kılуу tuurasında söz kılmakçыбыз, andyktan biz menen birge bolуңуздар. Ova, egerde sizdi kızıktırgan suro bar bola turgan bolsa, anda bizdin ekranda çıkkan nomerge SMS arkылуу kaltırsanız, biz sizge жооп берүүгө daýarbыз. Жаңы koşulgandardın bizge жаңы kirip жаткан жаңы көрүүчүлөрдүн kulagına kulak sırga katarında, esketүү katarında aytıp ketebиz. Bizge talak maselesi boyunca suro berbegeniňiz jakşı. Ankeni aga жооп kaytarılbayt. Sebebi talak tatal mesele bolgonduktan al tüzefir arkылуу, degele telefon arkылуу çeçilbegen mesele. Al boyunca bizdin atayın muftiyatыбызda adamlar olturat sizlerge kızmatta oşolarga barıp oşol meseleňizdi çeçip alsaňyz bolot. Oşalla uçurda töşök meselesi tuurasında suroo berbegeniňiz jakşı. Ankeni urmatdygan owa hakikat suraş kerek. Birok siz urmatdygan jalgyzsız, suroo bergende jalgyz bolsaňyz da suroo berip atkan bolsa, berip atkanda uyattуураак bolsa keçiresiz deysiz. Emi karaň jalgyz oturup sizdin betiňiz çydaby atat. Bizdin kançalagan körүүчүlөрübüz ata-enesi menen, bala kızdары menen, degele kelinderi menen, kaynata kaynanesi menen olturgan körүүчүlөрübüz dagы jok emes. Oşonduktan alardı dağı eski alıp turup, biz uşul eki surowga жооп berbeýiz dep çeşdik, sizlerdi tuura kabul alat dep oylaýbız. Ova, sınav boyunca Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Bakara suresinin 155. jana 57. ayatında Allah Taala aytat: Estağfirullah. Ve la nabluwannakum bi şey'in minel havfi vel ju'i ve naqsin minel amwali vel anfusi ve's-samarat. Ve beşşiris sabirin. Allah Taala lamı takit edip koyat, bekem dep aytutat, biz sözsüz selerdi korku menen, açkalık menen, mal düýnüňördi kemeytүү, kedey kılуу menen, jana jakyn ata-eneňdi, balaňdy, kızıňdy alуу menen, mömö jemişlerdi, dykançylygyňdy, kemeytүү, mömö jemişiňdi suğuruu diýip bolsam, mömö jemişdi azaytуу menen biz selerdi synaýbız dedi. Allah Taala har kimdi har kanday kılıp synaýdy. Allah'tan korkbosaň bir insandan korkosun. Allah'dan korkbosaň demek Allah Taala seni insandan korkutuu menen synaýdy. Oşalla uçulda Allah Taala açkalyk menen dagı iştebey jatyp alsaň, je bolsam degele, işteseň dele joluň açylbay, işiň jürüşböy, kaloo menen dagı Allah Taala synaýdy. Oşalla uçulda kedeylik menen,
mal düýnüňde uğurdap ketip, küýgüzüp ketip, kıskası su basıp ketip, sel alıp ketip, ar kандай sınоо menen Allah Taala synaýdy. Oşonda ele ataňyzdy, balaňyzdy, jakyndaraňyzdy bir-birden alıp dagy synaşy mümkün, jalpy türüde alıp dagy synaşy mümkün. Bir maşynada jalaň bir tuganlar eken, awariýa bolup bardygy birde kaçyp bolup kaldyr. Degende ardaýym okup ýürübüz. Bul Allah'tan bergen synoosy. Meme diýkançylyk kılsaňyz hurmat tugan aktabayt, egeniňizdi, ürendigiňizdi kaýra ala alбай kalyşyňyz da mümkin. Oşolle uçurda toltara kılıp berişi dagy mümkin. Uşulle nerseni alıp dagy synaşy mümkin Allah Taala, uşul nerseni berip dagy synaşy mümkin. Wa başyr sabirin, ema Allah Taala aýtýar, uşul sınawlardan bardygyna sabır kılgan insanlarga süýünçi kabar berginde. Albatta süýüne bereňiz hurmat tugan uşunday synaw kelse, Allah sizdi ýaxşy görüp atat, Allah Taala sizdi sınap atat. Ya Rabbi, ayatın ulanısında "Ellezîne izâ asâbetuhum musîbetun qâlû inne lillahi ve inne ileyhi râciûn." Alemi kaysir bir adamga musibet, balaňyz öldü, kızıňyz öldü degen kabar kelip kala turgan bolsa, degele palançı jogolup ketdi, munday boldu degen kabar kelip kala turgan bolsa, anda imandular, anda Allah'tın synosuna tolyk işengenler emne deyt? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bardygy Allah'a taandyk, biz sözsüz Allah'a kaýtuçubuz dep aýtýar. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahma. Dal muna şentip aýtgan adamlarga Allah Taala Rabbulary tarawydan rahmat, merimdilik dene salavatlar bolat. Ve ulaika humul muhtadun. Dal muna şentip aýtgan adamlar toora jolda muna şular bolat. Degen hurmat tugan, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtat: "As-sabru inda sadamatul ula." Sabırduluk birinci sokkusunda. Birincile öldü degen kabar kelsin, je bolbosam küýüp ketdi degen kabar kelsin, kandaydyr bir suwuk kabar kelgen uçurda inna lillahi ve inna ileyhi raciun diýip turgan bolsaňyz, Allah Taala tarapdan sizdin ýüregiňizge tynçlyk, merimdilik gelet, siz toppa-toora jolda bolasyz. Vay dat, endi ne kıldın, senin kesepetiň, sen pasten uşundaysın, tigin aýtkamyn, muny aýtkamyn, mende emne күnö, men kaçan uşentip ýürörem de bıýlap, tytynyp, bet başyny tyzyp, bozondup, ökürüp, aradan bir ay, bir juma ötkenden keyin, Hudaýdyn işi ekende, pendeçilik de, kolubuzdan nekelet ele degendigiňiz, bul sabırdylyk emes, bul urmat tugan imandygynyň dagy söz emes. Aradan bir yıl, bir ay ötkenden keyin kafir da gaýtylat. Hudaýdyn işi ekende uşunday bolup kaldy dep bardy gaýtylat. İmandy toora joldagy adamlardyň işi oşol zamatda Allah Taalaga tapşyryp, oşol zamatda sabır kılışlyk, bu toora joldagy jana imandylaryň işi Allah Taala bardygybызга mümkinçilik bergen bolsun. Bugünkü dünýä tynç emes. Özgöçe mu'min musulmanlarga, jalpy musulmanlarga uşunçalyk or sınawlar kelip jatgan uçur hurmat tutugan, bul turasında Allah Taala İnşirah Şarh suresinde aýtat: "Fa inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra." Albatta bir kıyınçılık menen sözsüz jirgalçılık gerek. Eki jirgalçılık gerek. Dağı gaýtalam aýtam, sözsüz bir kıyınçılık menen sözsüz eki jirgalçılık kelet dep Allah Taala özü wada berip atat. Kimderge? Janagyle toora joldagy, jana bardygyna sabır kılıp Allah Taalaga tapşyrgan adamlarga. Oşonduktan Araplarda söz var. İza iştedde bikel balwa fafakkir fi alam nashrah fa usrin bayna yusrayni iza fakkartahu fafrah. Kaçan da sana kıyınçılık kele turgan bolsa, anda sen Kur'an'da açtağın uşul inşirah, şarh sözünü, Kur'an şarh suresini köp okugun. Köp okusan sözsüz sana kubanış kelet, sözsüz sen süyünesin diye turmak. Alemne azır ile aýtyp ötdük. Albatta bir kıyınçılık menen sözsüz eki jirgalçılık var, bir kıyınçılık menen sözsüz eki jirgalçılık var dep Allah Taala wada bergen. Allah'nın wadasy hakikat. Andyktan meni musulman bir tugandarym, bardygys kelgen kıyınçılıklarga sabır kılaylı. Ankeni İbn Abbas radıyallahu anhuma riwayat kılgan hadiste Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtat, uzun hadis bizge kerektüsü "Wa alam anna nasra ma'as sabr." Sen bilgin, tolluk bilgin, işengin jirgalçılık, bolsam Allah'tın jardamy sabırdylyk menen birge bolat.
Allah'tan jardamın kaçan kelet? Allah'tan nege jardam berbeyt? Allah jardam beret. Hakikat hurmat tuğan. Sabırdıuluk menen birgelikte. Allah Taala uşunçalık sabırdıu zat, Allah özü sabırdıu zat. Arkandı öte uzun taştaydı. Öte uzun taştaydı. Allah şaşpaydı. Biroq arkandı bir gün tartkanda payçaң ileşip kalыбasın. İleşti kettin hurmatly tuğan. Allah Taala bizge okşoş şaşpaydı. Owa biz şaşkalakpız. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytkan, insaniyat buna uşunday şaşkalak degen. Hakikatta biz şaşkalakpız. Oşol uçulda jalpız bilebiz. Şaşkan şeytandın işi dep bilebiz. Demek şaşpastan dua kılıp, Kur'an'da okup, Allah Taala'ga kayrılıp, hurmat tuğan kelgen kanday sunoo. Ar kimge Allah Taala ar kanday sunoo beret. Oşoga sabır kılsanız, sözsüz siz iyigilikке jetişesiz, sözsüz siz hurmatly tuğan bardyk kıyınçılıktardy jеңip çıgasız. Muna şontan bardygыбыз ne kılaylı? Allah Taala bergen sınoolarga tolluğu menen sınıp kalbastan, sınooga sınıp kalbastan, münkürüp İşte bolturup kalbastan, balkim hurmatly tuğan, kıyınçılık kelgen sayın, küçögönden küçöp, bardygыбыз Allah'a kayrılıp hurmatly tuğan, oşol uçurda biri-biribizden manayыбызды düşürбөстөн, kayradan duh berip, kayradan al adamның könünü kötörүүnүн hareketini kılışlygыбыз bardygыбыздын moýnubuzdagy mildet. Owa hurmatly tuğandar, biz nasihat tele berüsünde, İslam jana biz berüsünde, tüz efirdebiz. Egerde sizde kızıktırgan suroo bar bola turgan bolsa, efirdegi nomerge SMS arkылуу kaltırsanız, biz sizlerden suroolarga жооп berүүgө dayarbız hurmatly tuğan. Eger suroolar kelip kalgan bolsa bizge bere beret. Albatta biz sizlerge жооп berүүgө dayarbız. Dagyn aytyp ketem, talak boyunça suroo berbeňiz, aga жооп barbayt. Barbasa nege menin SMS'imde okup atat, emnege maga жооп berbey jatat dep tarınbaňyz. Biz sizge eskertip aytyp tutabız. Oşol uçurda töşek maselesi tuurasında suroo berbeňiz. Onu tuura masele şariat biliş gerek, birok jekeçe kayrılsanız biz жооп berүүgө dayarbız. Jekeçe kayrılganda dagı hurmatly tuğandar şaşpaňyz. Menin sabaktarım var, menin uşunday bayandarım var. Menin dagı joluguşularım var. Boşop özünçe bolup kalgandan keyin albatta hurmatly tuğan жооп berүүgө men dayarmın. Жазып alıp turup elе nege жооп berбей atasiz, tekeber bolup kettiňiz degen sözlerdi koýuňuz hurmatly tuğan. Men dele bir insanmın, men dele bir insanmın. Anan aga жооп berбей bir ötele kara tizmege kirgizip koysam dagın süýlenýär hurmatly tuğan. Oşonduktan açık el menen boluunun hareketini kılıp nomerde dagı açık aytıp sizlerge berip atabız. Andyktan tuura düşünösüzler. Owa bizdin algaçkı suroobuz kelip düştü. Salamatsızbı? Apam menen atamdın mamelesi jok, uruşa ketişet. Köp жылдар boldu. Emne kılsak bolot det. Oňa ele hurmatly tuğan, jaşoda mına uşunday er katın uruşat. Bizde Kırgızda söz bar go, kazan ayak kagışat depçi. Oşonda ele emi käbir öýladyky bar, öttel aşykça da. Öttel aşykça. Oşonduktan sizler ataňyz jokda apaňyzga ataňyzdy maktaň. Atam sonun kişi, köçedegiler maktap atat dep. Apaňyz jokda ataňyzga apaňdy maktaň. Biri-birini ekonomiň jakşı jaklaryn köýrek aytaň, maktaň. Sizle köre albaýsyz, sizge uşunday bolgony menen tigindey, biz symyktanabız dep biri-biriге makтай berseňiz, anan ataňyz dagы bilsin, men uşunday jakşı bir apam menen jaşap atady okşoým. Jakşı eken bol dep. Anan apaňyz jokda ne kılıňyz? Ataňyz jokda apaňyzga dagы maktaňyz. Atam uşunday jakşı kişi depçi. El dagы aytyp atat, biz symyktanabız. Anan nege de öküňiz batyşpaýsyňar? Koýgulaçy oşo nese mana men de taap berençi. İştebeýle jakşı da oturgulaçy, biz symyktanabız. Deý beriňiz hurmatly tuğan, anan al dagı oýlanyp kalat. Bugün uruşkandardyň bardygy oşol jaman söz süýlegendikden da. Al jokda ataňar uşunday deý berendiňden bala dagı atany jek görüp kalat. Apa dagı emne kılatat, baldaryny biri-birini jek görüp kalat da. Muna oşonduktan Allah Taala özü iyilik bersin, maktonun hareketini kılıňyz. Assalamu aleykum. Biz joldaşybız eköbüz uruşa berebiz. Anan ayalda bereke jok bolsa erkektin işi jürüşpeyt eken dep uruşa ketebiz. Rahmat. Ayalda bereke jok bolsa deydi. Ya Rabbi. Jok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytılat, elibizde aytılgan söz var. Bir uruş bolgon üyde 40 gün bereke kaçat deydi. Al uruş bolýar bolsa ayalda dele bereke jok bolat, erkekde dele jok bolat hurmatly tuğan. Oşondan talaşganyňyzlar emne?
Bizde Kırgızda jakşı söz var olgo. Üylönüp jatkanda aytat, talaşkanыңар сый урмат болсун депчи. Ошону талашыңыз урматтуу тууган, ошону талашыңыз. Анан неге урушат? Адам баласы кемчиликти өзүгө албай, бирөөдөн көрө бергенде ошондо урушат. Бирөө үй бүлөсү менен сиз айткандай күндө эле уруш, жаңжал, тополоң, уруш, жаңжал, тополоң, кошунасы да тыптынч да аха күлкү, тыптынч аха күлкү, тыптынч аха күлкү, Анан акыры бирөө күйөөсү таң калып, булар эмне үчүн урушпайт? Ушуларды карайынчы, булардын жашоосу кандай экен деп терезеден карап турса, аялы күйөөсүнө суу алып келип, столдун кырына коюптур. Мына ичиңиз депчи. Айткан окшойт да. Эми бул ушул жерден көрүп атат. Коюптур, сууду койгон. Макул деп ал чыгып кеткенде, баягы алайын деп туруп төгүп алдыр. Туу, ята төгүлүп калды. Кечирип койчу, мен төгүп алдым сен алып келген сууңду. Десе, аялы, жок, кечирип коюңузчу. Мен атайын алып келип ортого койбой, чекеге коюп турмун. Менде күнөө кечирип коюң. Жок, сен жакшы эле койдуң, турду. Мен ала албадым, күнөө менде болуп атат. Десе, наргы, жок, кечирип коюңуз. Ошончо көтөрүп кел, мен ортого эле берсем болмок, же колуңузга эле берсем болмок. Күнөө менде экен деген себептен урушпайт экен да. Анан карап тур, анан аялыга барып айтыптыр. Булар неге урушпайт экен десе, анткени экөө тең күнөөкөр экен дейт экен да. Экөө тең күнөөкөр, ошончон урушпайт экен дейт. Биз экөө тең таптазабыз, экөөбүздө тең эч кандай айып жок, анан уруша берет экенбиз деген экен да, урматтаган. Ошондон биз неге көп урушабыз? Айыпты башкадан издей беребиз, өзүбүздөн көрбөйбүз да. Мына ошондон көп урушабыз. Күйөөңүз, жолдошуңуз эркекти кылып аткан болсо, унчукпай, макул деп унчукпай коюңуз, болду, бир-эки бакырат, ызырынат, анан чыгып кетет. Мына ошондой, урматтуу тууган, Алла тынчтык берсин. Саламатсызбы? Аялдар азанды укпай эле намаз окуса болобу? Бизде кээ бирде ар кандай убакытта чакырып калат дейт. Ооба, намаздын убакыты кирген болсо эле, бул аялдарга дагы, эркектерге дагы жалпы эле тийиштүү. Урматтуу тууган, сиз азандын үнү угуп туруп анан окушлугуңуз өзгөчө аялдарга шарт эмес. Эркектер мүмкүн болушунча мечитке барыш керек. Өзгөчө азыркы кырдаалда, урматтуу тууган, анткени багымдатка барып, өзүңүздүн чыныгы ыймандуу экениңизди, куфтан шамга барып, өзүңүздүн чыныгы ыймандуу экениңизди билдиришиңиз бул зарыл. Бардыгыбызга тийиштүү нерсе, урматтуу тууган. Аялдар убакыты кирген болсо окуй бересиз. Чынында эле кээ бир жерде жарым саат өткөндөн кийин, 10 мүнөт, 15 мүнөт өтүп кеткенден кийин анан айтылат. Ошондуктан аны угушуңуз шарт эмес. Тахажжуд намазды 3 рекет витр намазы окулабы? Тахажжуд намазында 3 рекет витр намазы окулабы дейт. Бул, урматтуу тууган, туруп үйрөнгөн адамдар үчүн. Куптандын фарзын, сүннөтүн окуйт, уктайт. Анан түнгү саат 2-де 1-де туруп үйрөнгөн адам туруп анан витрди окуй турган болсо, тахажжудду кошуп, же болбосо тахажжуддан мурда, тахажжуддан кийин айырмасы жок, окуй турган болсо өтө көп сооп болот. Бул туруп үйрөнгөн адамдар үчүн. Бизге окшоп бир уктаганда ошону менен баягы абетте көзүн ача тургандар жок. Алар куптанды окуп эле витр важипти окуп алат дагы, анан тахажжудка туруп кала турган болсо, туруп каалаганча тахажжудду окуй берет. Саламатсызбы? Апам кетем дей берет, үйдө уруш кыла берет, атамды көрсө жиним келе берет, жол бериңизчи дейт. Не дейт? Жооп бериңизчи. Так, саламатсызбы? Апам кетем дей берет, үйдө уруш кыла берет, атамды көрсө жини келе берет, жооп бериңизчи дейт. Урматтуу тууган, аны апаңыздан сураңыз. Эмне себептен жини келе берет? Атаңыздын бир кылыгы болсо керек да. Анан бизде жакшы бир сөз бар. Жаман катын кетем деп коркутат, жаман эркек өлөм деп коркутат депчи. Кетем дей бере турган болсо, эркек өчөшө берет. Кетпе, мен ушул жактан өлүгүм чыгат, мен сени менен жашаймын, нормальный бол дештин ордуна неге кетем дей бере турмат туган? Кетем дей берсе, эркектин да качуусу келет. Кетем деген катын баары бир кетет да. Качандыр бир күн баары бир кетет. Айта берсе, периштелер амин дейби, баары бир күн кетет. Ошондон мен кетем дей бербестен, жок, бул жерде менин өлүгүм чыкса, мен эч жака кетпеймин. Кел, жакшыраак жашайлычы. Сенин мына кылыгың мага жакпай жатат. Кел, ушуну оңдочу, мен жардам берейинчи деп оңдоп алып жашай турган болсо, албетте уруш болбойт. Ошол эле учурда сураш керек, эмнеге атаңызды көрсө эле жини келе берет? Эмне кылың, кандай кылыгына урматтаган, түсү жакпайт, анан анысы жакпайт. Жок, анда болбойт. Анда апаңыз күнөөкөр болот, урматтаган. Assalamu alaikum, менин күйөөм себепсиз эле мени сөгүп
kançık, lölü jana başka sözlerdi aytat. Men kala ne det? Kapa bolsam sen hiç razı bolboysun. Menden jakşısını tapsang tiyip al deyt. Emne kılışım gerek. Maga kol kötörse da çydap жүрөм deyt. Urmatly tugan, özüňiz aýtganday çynda ele hiç kандай aýybyňyz jok ele oşentip sögüne bere turgan bolsa, siz anda ne kılıňyz? Anda ras yntymakly yaşay albayby? Anda kelişip turup ele. Makul, sen dagı menden jakşysyny taap turup baktylуу bolup, sögünböy jakşı yaşa dep yntymak menen ajyrassaňyzlar bolat. Maşhur şariatda bar nerse talak. Owa Allah'tan eň açosuzda tigen bolsa dele, şaytanda eň süýüntürgen bolsa dele urmat tugan, manante buruşup, sögüşüp, kulak murdunu kesip yaşoonyň kajety jok. Kajety jok urmat tugan. Ras uşunday bolboy ataby, anda aytanesini çakyryp, tugandaryny çakyryp turup, jakpay atkan bolsak boldu. Anda ekөөz baktybızdy başkadan köröýül dep, ne kılsaňyz jakşı uruşpay ajyrassaňyzlar bolat. Ajyraşganda oşol zaman ele 3 talagymdy berdirsden, bir ile talak alsaňyz jetişdi. Bizde Kırgızda atalarybızda jakşı söz bar. Uruşpay ajyrassaň, uyalbay joluguşasyň degen. Uruşpay ile jakşı söz menen anda sen baktyňdy tap, men dagы baktymdy tabaýyn, bir talak berip köl dep. Körüňiz urmat tugan, al dele körüsün, siz dele körüňiz. Anan bolbosa kaýradan jaraşyp yaşaganga mümkinçilik bar. Assalamu aleykum, men toskol ayılı desem ayalım karışı imni kılıp ne det? Assalamu aleykum, men tokol alayın desem ayalım karışı imni kılam det. Kısı öyle yaşay verin. Bizde jakşı söz var, oşal kısı yaşagan bay bolat deydi. Uşul vakka çeyin bir dağı ayal men razımın degenini körelek biz. Razı dağı bolboydu. Kebreler etitko, ala ver men razımın dedi. Anan özü maňa taap berdi deyitko. Oşol taap beret owa. Razımın deyit başında. Bul ayal aýta beret, kaýta beretden da. Bir eke ay yaşagandan keyin konsertde uşunçalyk baştaý durma tugan kanyňdy kurtaty beretko. Oşonduktan sen erkek bolup oşoga çyday alsaň anan al da. Manantip sura bergen adam jok, siz ala albaýsyz. Siz jön ile hop bolat katyn dep oşony menen ele jönne yaşay beriňiz. Makulby? Mende bary şükür, bary jakşı bolup atat. İsrail degen nerselerdi körüp alıp özümdü koyorgo jer tappay жүрөм det. Özüňiz jer, siz özüňizi koyorgo jer meçit. Meçitke barsaňyz özüňizi koýa alasyz oşo jerde. Oşo жерге bagymdatga baryňyz. Maşallah erkek bolsaňyz şam kuptanda oşo jerde 5 malda oşo jerde okuňyz. Dawatçylar nege çygat, aýlanuga çygat, bardyňyzdagyn har biriniň eşigini takyldatyp oşolarga dawat beriňiz. Ana koya turganga jay toltura. Kayсы meçitke barsaňyz jakynraak bolat. Bolbosa sentralny çoň meçitke barıp alyňyz. Alar bolbosa Hudaga şükür Kırgızstanda erkin namazhanalary bar. Ana jay toltura. Barby atpaýsyz oşo жерге. Barıp aýla, bagymdatka turup aýla, kuptan şamga kelbeýle, anan men kyjalat bolup atam. Owa adamdyk sıfat bar da. O sizde emes, kafirlarda dagı bolup atat hazır. İsrail'in kafir mamleket İsrail'in nemen elçilerini kuup çygyşdy. Kafirler aýtyp atat. Kuup çygyşdy urmat tutugan, munday bola turgan bolsa, adamdyk sıfat bar da baribirçi. İmandy bolbosa dagı adamdyn tabiataga çydabayt da. Jönökeyle bir mışıkты maşina menen urup ketsen kança kayra barıp ne bolat eken dep jet geçen kıjalat bolasyň go. Men mışıkты urup ketdim da, akyryn aýday berbepmin de depçi. Alar imine jaş baldарды öldürüp atat. Buga kim çydaýt diýse, hiç kim çydaýa albaý turma turgan bir goşol учурda bizdin imandylardan jaýyňyzdy koýa turgan jer bar. Meçitke baryňyz urmat tutugan ayal kişi bolsaňyz üýde etikafga oturuňuz. Bir jerde namazxana kılasız dagın, oşo jerge kirip alasiz. Men etikafga kirdim, niyet kıldım. Sünnet etikafta oturuunu deysiz dagın, etikafga kiresiz. Etikaftan urmatlanan şartları, telefon menen köp süýleşbeýsiz, özüňizdi köp boýaboýsiz. Oşoga tasbihni jay namazda kiteňizdi alıp kirip, tasbih tartyp, kitepdi okup, duany kılıp iýlaý beresiz. Tamak aşyny baldaryňyz, kızlaryňyz daýardap berse, jakşı bolat urmat tutugan. Bolbosam özüňiz çygasyz dagın. Kayra kiresiz, etikaftan en azı bir sutka. 24 saat degen söz. 24 saat oturasız. Andan kança kunga oturalsaňyz, oşentip oturuňuz, sizdi jaýyňyzda koýa turgan jer dal mena uşul jer.
Assalamu aleykum. Bir tuğan ağası menen uruşa ketişti. Biri birinden kabar alışpayt, süйлöşpöйт. Emne kılsak bolot det. Jaraştırsaňyzдар bolot. Jaraştırganda urmatly tuğan şariat boyunca 3 nersede aldasaňyz şariat ruhsat beret. Birinçisi dal mına şunday. Bir tuğandar uruşup ketdi. Uşulарды jaraştırууda aldap jalgan sözdü süйлöp jaraştırsaňyz bolot. Bir tuğan birösü çoň birösü kiçinde de sözsüz. Birösü çoň egiz bolgonda dagы baribir 1 minutga 1 sekundga asany çoň bolot, üseni kiçinesi bolot. Oşonduktan en birinçisi kiçinesine barıňyzlar dagы aytyňyzlar. Senden çoň ol. Jür barıp keçirim suradeň. Jok keçirim surabaým men. Anda akem jok detirän bolsa, anda siz unçukpaň dagы barıp akesiga aýtyňyz. Aldagy surabaýmyn dep bergisi kelbese, kayra kiçinesige keles aýtasy. Akeň ötte ökünüp atat. Ne olsa dagы sen inesiň. Barıp keçirim koy, ekkinçi kaýtalabaýmyn dep atat. Dep kıskası kandaydyr bir sözdörü tapyp jaraşa turgan. Oşontup aldap oýuňyzdan çıgaryp bolsa dagы ne kılasyz? Jaraştyrasyz. Makulbu? Anan eger akem meni keçirgen bolsa, munday nerse alıp beret elem, akem meni keçirgen bolsa, munday kılat elem dep atat dep özüňizlerden janyňyzdan kurbançylyk kılıp bir telefon bağlуу nerse, mana akeňiz berdi dep hadiýa kılıp keçirip koy oşonu deseňizler bola turmaty tuğan. Albette bul arazdaşуу dep koýa turmaty tuğan. Eki bir tuğan biri-birini keçirmeyince Allah Taala any hiç kaçan keçirbeýt. Alardyň kılgan ibadatlary dagы kabul bolboýt. Oşonduktan bul jönökeýle iş emes urmaty tuğan. Ve ekoýü biri-birini keçirmeyince beýişke dagı kirbeýt. Kim birinci kelip keçirim suragan bolsa, Allah Taala oşol zamata keçiret. Keçirimle surasın boldu. Nargı keçirebi keçirbebi al kiyingi iş. Berge keçirip durup kelip keçirim surady urmaty tuğan, Allah Taala oşonuň keçiret, darajasyny köteret. Eger keçirbeýim diýip turgan bolsa, Allah Taala any dagı keçiribet. Muna şontan aldap bolsa dagı muny jaraştyrsaňyz bolot, sizdi aldady dep eseplenbeýt. Ekinçisi kadymkyda mına şu soguşta. Kafirler menen bolgon soguşta ne kılasyz? Kolga düşdüm deysiz, alkaňyzga bıçakty, bir nerseni koyup alıp kolga düşdüm, atpa dep barıp turuly fuk etip sayıp düşmandy öldürüp koysaňyz bola turmaty tuğan. Kolga düşberdi degende de barıp jadyp öldürüp koyup kaçıp keleberseňiz bolot. Oşelde uçurda üçüncüsü aýalyň menen ajraşyp ketүү korkunuçu bolsa. Ne? Sen oýnaşyň menen tutup aldym, men ajraşam, mana men tutup aldym, ajraşam dese, oşonda oýnaşyň bolup tursa, je bolsam başga nerse bolsa dagı bul күнөө öz urmaty tuğan. Kandaydyr bir jaman işler menen ajraşуу korkunuşunda aldap ne kılsaňyz jaraşyp alsaňyz bolot. Birok aldap diýdiňizde bir otolela lapşagan bolbaňyň. Tölke kulagyna lapşany ýylly bile arıdaýym aldamçy bolup kalbaň. Şariat uşul üçöwge gana 3 uçurda ruhsat bere turmaty tuğan. Andyktan hareket kılıňyzlar, jaraştırıp koýuňyzlar. Assalamu aleykum ustaz. İstiğfar menen zikirden aýyrmasyny düşündürüp koýuňuzçu. Çoň rahmat et. İstiğfar degeni astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ve atubu ilayh degeni muny istiğfar dep koýat. Je bolsam kırgıçça aýtkanda ya Allah meni keçir, ya Allah meni keçir deseňiz, muna uşul istiğfar bolat. Zikir degeni subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bular zikirge koşulat. Uşulla oşal istiğfarıňyzda jalp aýtmaganda muny zikir dep eseplenme turmaty tuğan. Aýyrmasy da muna uşul. Zikirde Allahny maktaýsyz, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dep, istiğfarda oşal maktagan ulu zatyňyzdan, maktawga tatykty bolgon, ar bir özdi jok jerden jaratgan Allah'dan keçirim suraýsyz. Antken Allah Taala bizge uşunça nerseni berdile, bir ösünün dagı kadyryga jete albadyk. Jetpeýbiz dagı. Oşonuktan keçirim suraýbys. Namaz okup jatkanda dile, namaz okup bitkenden keyin imam ne det? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 jol aýtat da. Farz namaz okuldu. Bütdü. Hiç kanday günah kılgan jok. Birok ne kılat? Astagfirullah, ya Allah bizi keçir. Nege? Antkeni biz namaz okugandagy dagı Allah Taala öküm bergendey, Allah Taala kalaganday okuy algan jokpuz. Namazda turup dagı karızdan kutulun oýladyň. Namazda turup dagı bir sodany, kıskası düýne oýubuz başka jakda jürdi. Oşonduktan keçirim suraýbys. Assalamu aleykum ajeke, surawma jogap berip koýuňuzçu. Omurtkadagy çuçuk adalby, aramby? Tak malumat berip koýuňuzçu. Allah razı bolsun deyt. Rabbi. Ötkönde bizden kalys damılabız. Maşallah, jaş bolsa dagı kança ilimge sugarylyngan, ilimge
maşallah toygon, özgöçe fih masalesine şunday toygon. Oşol kalыс masale, kalыс damılabız. Aydan açık kılıp sonun kılıp aytıp berip koydu urmat tutugan. Jalpı tiyanak menen aytkanda adal. Adal Adal jey beresiz urmat tutugan. Ova al jel bardыгын kalыс damılabız ayttık o kitapkanadan basmakanadan бұл китептерде ката жазылып калып, ошол боюнча фатва кеткен деп ал устазынын атыга чейин айтып, толук маалыматты берди. Ошондуктан жакса жей бериңиз, адал болот. Жакпаса, бир адам мен жебейм, мага жакпайт дедиби, аны кыстап астагфирулла адал деди го, жей бербейсиңби, неле болуп атасың деп кыстабаңан урматтаган. Ар бир адам өзүнүн табияты бар да. Бүгүнкү күнү бирөөлөр эмне кылып атат? Пепси ичип атса, бериги кетип астагфирулла неге ичип атасың? Бардыгы буга байкот жарыялады го. Сен неге ичесиң? деп куддум аны жийиркебестен, жок бардыгына жумшак катары эле ичпегенибиз жакшы. Анткени мусулмандар ушундай кылып атат. Биздин акчабыз ошого коруп атат. Кел андан көрө шора ичейли, кел андан көрө баягы шербет ичейли деп өзүдөн чыккан нерсени ичип, ошондо бергениңиз жакшы болот. Саламатсызбы? Намаз окуган маалда 2-5 жаштагы балам алдыман өтүп жайнамазымы бузуп коет. Намаз бузулбайбы? Жок, намаз бузулбайт. Саждага барганда эле колуңуз менен жайып аласыз дагы намазды окуй бересиз. Ооба, алар ошентип айланып, журкап, сиздин намаз окуганыңызды көрө берсин. Макулбу? Аны урушпаңыз. Чабып, чымчып, жөнөтөр, же тияка камап коюп туруп намаз окубаңыз. Алар ойноп жүрө берсин. Балким жаныңызга жолуктарды бир нерсени салып, бет арчыңызды деле салып берип коюңуз. Балаңыз өзүнчө экөөсү 2 жаштагы, 5 жаштагы катарыңызга туруп алып туруп, сиз менен кошо намаз окуй берсин. Эртең алар сиз жокто дагы ойногондо мына ошентип ойнойт, азан айтып ойнойт, кандай сонун көрүнүш урматтуу тууган. Мына ошол бүгүн көпчүлүк үй бүлөдө намаз окулуп, көпчүлүк үй бүлөдө ичимдиктер ташталып калды. Балдарыбыздын дагы ойногондору башкача. Карасаң эмне тайтаң басканын жолукту салып алып кыбла кызыктырбайт. Ары жака карап тоң коюп жата калып ойноп атат. Неге? Ата-энесиден ошону көрдү урматтуу. Себеби бир кезде биз жаш балдардын ойногонун көрүп калганбыз. Бардыгы бутылканы көтөрүп, телтеңдеп, мен мас деп, мына ошентип ойноп калган күндөр болду эле. Алхамдулилла, бир аз болсо дагы мээнет болуп, бир аз болсо дагы даватчыларыбыздын курбанчылыгы ар бир үйдү жек көрүнүп, жаман көрүнүп, такылдатып жеткирди. Алхамдулилла, бүгүн жаштарыбыз мына ушундай ойноп калышты. Ошентип намазды окуй бериңиз, намазыңыз бузулбайт. Ассаламу алейкум дамыла, кандайсыз? Ажырашканыма 1 жыл болду. 2 кызым бар. Келинчегим бөлүнүп жашайлы деп туруп алды. Мен жалгыз баламын. Мен ата-энемди тандап ажыраштым. Келинчегимдин апасы жообуңду бер деп сурап туруп алды. Күнөөлүү болуп калбадымбы? Турмушту атасы чече албады дейт. Ya Rabbi, ova бүгүн өкүнүчтүү ушундай. 5-6 үй бүлөгө күбө болду урматтуу тууган. Жок, сиз күнөөкөр болгон жоксуз. Сиз тупpa туура ишти кылдыңыз. Жалгыз баласыз, ата-энеңизди тандадыңыз, өтө сонун болду. Ата-энеңиз менен жашабаса урматтуу тууган, макул өзү башка бирөөдү менен жашап көрсүн. Башка бирөөдү таап көрсүн. Сиз кайрадан не кылыңыз? Ушу сөзүңүздү ачык айтыңыз дагы, башка кызга үйлөнүүнүн аракетин кылыңыз. Башка бирөөгө эртерээк үйлөнүңүз. Ачык айтыңыз, ушундай болгон 2 балам бар. Ата-энем менен жашаймын, жашай алсаң макул жашаймын. Мен турган турпатым ушул дең. Асмандан айды алып берем, анан бул жакта мындай кылып берем деп, кулагына илбестен, толук эле болгон акыйкатты айтсаңыз, жашаш оңой болот. Алла таала жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Ne dedi? İstikani unutup kalıp darat. İstincanı unutup kalıp darat alıp alsak kayra istinca kılıp toluqtasak bolovu dedi. Urmatuğan istinca negizden baya içiniz ötüp ketkende gana farz bolboso, kalan köpünçe uçurunda farz bolboyt. Albatta siz jakşı kurgактап, көңүлүңүз тойгончо kurgактап коюп туруп darat алган болсоңуз, анда өтө берет. Макул, анда өтө берет. Кайрадан darat алыштын кажаты жок.
ошол ичиңиz өтүп кетип бер жакта да тоолоду дагы булгап кеткен болсо, ошондо гана фарыз болуп калат, урматтуу тууган. Ошондо унутуп калган болсоңуз, кайра барып туруп башыдан албайсыз дагы, барып эле истинжаны кылып кое бересиз, урматтуу тууган. Башка жел, заң чыкпаган болсо, зара, башка эч нерсе чыкпаган болсо, ошол жерине жууп кое бересиз. Албетте бул жерде кээ бир аалымдарыбыз баягы сүннөттүн тартиби болбой калды деген болсо деле, толук дааратыңыз бар болуп эсептелинет. Кандайсыз устаз? Биз жолдошубуз экөөбүз намаз окуйбуз. Кошулган күнү гусул ала албай калабыз. Жолдошум таямым кылып окуйт. Гусул алгыча окуса болобу? Рахмат. Алла. Жок, урматтуу тууган, болбой калат. Сиздер ошол төшөк маселесини кылганга мүмкүнчүлүк таптыңыз. Анан кандай жуганга мүмкүнчүлүк таппайсыз? Бул жагы дагы бар да. Беззвукка коюп алдыңыз, вибрацияга коюп алдыңыз. Ошондой болсо деле үйдөгүлөргө айтыш керек, урматтуу. Балабыз бар, кызыбыз бар. Эмне болуптур? Эч нерсе болбойт. Алар дагы сиздин жуунганыңызды көрсүн. Бир бурчка эле парданы тарта коюп, тазикти коюп, ошол жерден эле жуунуп ала берсин. Эч нерсе болбойт, урматтуу тууган. Мына ошол үй бүлө дагы ошол жуунганды билиш керек. Себеби, урматтуу, үйдө балдар дагы эртең чоңоет да, балдары дагы үйлөнүштөн алдың ихтилам деп коет, урматтуу тууган. Түшүрүп көп коюп, бою балагат үйлөн элек, балагатка жеткен, түшүрүп коюп жуунуп алса, кече эле жуундуң го, кайра жууна бересиңби деп урушпастан, мен булганып калыптырмын десе, сонун сууду апа даярдап берсин, ата өзү даярдап берсин. Мына жуунуп ал. Ислам деп мына ушуну айтат, урматтуу. Анын суук өтөт деп аягыңыз менен эртең жин кирип кетсе не кыласыз? Таза жүрбөсө, урматтуу, бир жери кыйшайып калса не кыласыз? Мына ошондуктан эмне кылыш керек? Жуунуш керек. Жуунгандан кийин анан намаз окуйсуз. Эгер жуунуштан кечигип намаздын убакыты болуп калган болсо, эч нерсе эмес. Жуунуп аласыз дагы, кийин кайрадан казасыны окуйсуз. Таямым өтпөйт. Ассаламу алейкум. 1-4 күндөрү такай орозо кармайм. Кээ бир күндөрү бекиткенге турбай калам. Ниет кылып бекитип коем. Болобу? Өтө сонун болот. Алхамдулилла. Бул сүннөт орозо. 1-күн, 2 күн сүннөт орозо. Сүннөткө бекемсиз. Ооба, турбай калсаңыз эч нерсе болбойт, урматтууган. Кадимки фарыздагыдай деле, фарз Рамазан айында деле турбай калабыз го. Ошол сыяктуу эле эч нерсе жебей, эч нерсе ичпей туруп, ниет кылып койсоңуз, орозоңуз өтө берет. Алла кабыл кылган болсун. Саламатсызбы, устаз? Мен динге жаңы келдим. Намазды жаңы окуп баштадым. Устаз, менин суроом, бейиш тозок жөнүндө кээ бир адамдар айтышат, бейиш тозок жок деп. Мен дагы шек санап кетем. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Бейиш тозок кандай болот? Айланамдагы адамдар бейиш тозок жөнүндө ким көрүп келиптир деп айтышат. Намаз окуп атканда шек болуп кетип атат. Машалла, Аллах таала өмүрүңүзгө береке берсин. Өтө сонун. Жаңы келген болсоңуз, жаңыдан ушинтип сурап, бекем боло бериңиз, урматтууган. Бейиш тозокту ким көрүп келет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мираж, асманга чыкканда барып көрүп келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейишти көрдүм, дозокту көрдүм дейт. Дозоктун эң көпү эмнекен? Аял зат экен деген, урматтууган. Пайгамбарыбыз бейишти толугу менен көрүп келген. Ошондо ыйман келтирип толук ишенген Абу Бакр разияллаху анхуга Абу Бакр Сыддык деген наам берилген. Сахабалар неме ошол учурда кафирлар да таң калганда, пайгамбар асманга чыгып түштүм дегенде, көрдүңбү, мынаның жөлүп атат, асмандан сүйлөп атат дегенде, Абу Бакр Сыддык не дейт? Ким айтты? Мухаммад айтты. Мухаммад айткан болсо, бул чындык. Ушундай таң калыштуу нерсени айтса деле ишене бересиңби дегенде, Абу Бакр Сыддык не дейт? Эгерде пайгамбарыбыз мындан дагы таң калыштуураак нерсени айтса, мен ишенемин деген. Бул туурасында Аллах таала Кур'ан-ы Каримде канча жерде айтат, канча жер. Жаннатун тажри мин тахтихал анхар. Бейиш деген, урматтуу тууган, эч кандай иш жок. Адам баласынын оюна келбеген, адам баласын көзү көрбөгөн, кулагы укпаган ушундай мөмө жемиштер, бактарактар, суулар, дарыялар, бал аккан, мына ушундай сонун иш кылбастан ойлогонуңузду алып жей бересиз, урматтуу тууган. Аллах Асуана бейиш туурасында толугу менен айткан, дозокту туурасында дагы айткан. Дозок элдери ким барып көрүп келипти деп жүрө берип, дозокко түшүп, алар күйүп суусаганда, суу бергиле дегенде, Аллах таала не дейт? Ушул оттон кайнаган ушунчалык ысык ириңди берет. Ол ичиш оякта турсун, жакыныга алып келгенде гана анын ысыгыдан бети күйүп түшүп калат дейт. Я Алла, Алла сактасын.
Allah Teala özü sıfatlap aytты урматтуу турган бардыгына. Мына ошондон ыймандуу деген не деген? Бул гайып нерсеге, көзгө көрүнбөгөн нерсени ошол көрбөй туруп, угуп ишенген адамдарды мына ошолорду ыймандуу мусулман деп коет. Андыктан булар гайбат, гайып нерселер биз бардыгыбыз көрбөстөн туруп ыйман келтиргенбиз, ишенгенбиз. Көрбөстөн туруп биз көп нерсеге ишенебиз урматтуу турган. Шамал болуп атат десе ишенебиз. Шамалды көрө албайбыз. Шамалды каяктан билебиз? Дарактын башы кыймылдап аткан болсо, шамал болуп атты дейбиз да. Өзүнү көрбөйбүз урматтуу турган. Мына ушундай эле нерсе да. Акылың барбы десе, бардыгыбыз акылыбызды көрсөтүп бере албайбыз, бирок акылым бар дейбиз, көрсөт десе көрсөтө албайбыз да. Көпчүлүгү акыл каякта десе, башын көрсөтөт, акыл башыңда болот дейт. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, акыл бул жүрөктө болот деген, акыл жүрөктө болот деген. Биз бардыгыбыз башыбызды көрсөтө беребиз да. Мына ушундай сөздөр урматтуу бир тууган. Ассаламу алейкум устаз. Азыркы учурда бардык кыргызстандык мусулмандардын ар бир сөзүндө маша Алла, алхамдулилла деп арабча айтып калышты. Кыргызча эле айтсак жакшы болмок. Бизде деле бул маанилердин камтыган сөздөр бар эмеспи? Бар урматтуу турган, бар. Ооба, арабча десе эле эмнеге ары намыс кыла беребиз урматтуу тууган? Арабташып кетти. Эч кимибиз айтпайт го, европалашып кетти, инопланец болуп кетти, жалаңачтанып калды, орусташып кетти дебейбиз дагы. Арабтардын баардык жакшылыгын көрүп туруп эле анан намыстана беребиз да. Ооба, туура эле. Мен каршы эмесмин урматтуу тууган. Маша Алла дегенде, Алла эмнени кааласа болот же Кудай эмнени кааласа болот. Алла Таала бардык айыптардан таза деп айтсаңыз эч ким каршы эмес. Эч ким каршы эмес урматтуу тууган. Биздин алардан алган сөздөрүбүз толтура китеп деген ошол арабтардын китабын деген мактап мектеп деген мактабын деген каламын калем бардык биз илимди өзү ошолордон келгенден биздин көп сөздөрүбүз ошолордон кошулунган урматтуу тууган. Ага биз эч кандай каршы эмеспиз. Ушул убакка чейин негизи эле устаздарыбыз, илимдүү аалымдарыбыз тилдин өнүгүшүнө толук салымын кошуп келген. Мен буга оозумду толтуруп керек болсо мисал дагы келтирип бере аламын урматтуу тууган. Bir кезде биздикилер Союздун учурунда бардыгы орусташып, орусча сүйлөп, кыргызча эч ким сүйлөбөй калган. Өзгөчө мына ушул борборубузда эле, бардыгы орусча сүйлөп, азыркыга чейин эле кыргызча сүйлөсөң өзүнчө намыстанып, орусча сүйлөп, өзүнчө эле бир баш көтөрүп калгандарыбыз толтура урматтуу тууган. Аларга эч нерсе дей албайбыз дагы, келип эле анан мына ошол машалла намаз окуп калган, кичине оңолоюн деп калган адамдарга эле сын тага беребиз. Ооба, сынды биз көтөрө беребиз урматтуу тууган. Бир кезде мына ошентип Бишкекте борбордо жашагандар ачык айтат, биз эң акыркы катарга турат элек дейт, Орустар туруп, анан кыргыздар эң акыркы катарга туруп, анан нанды алып кетет элек. Ошол деңгээлде бардыгы орусча сүйлөп, кыргызчаны билбей калган учурда биздин устаздарыбыздан бирөөсү не деген? Аалымдарыбыз, кел, кыргыз тили унутулуп баратат. Биз элге кыргызча сүйлөшүштү үйрөтүшүбүз керек. Кантип буларды кыргызча сүйлөтөбүз деп устаздар ойлонуп туруп, анан ушул сөздү табышкан. Биздин элибиз неден коркот? Күнөө десең коркот да. Күнөө болот, дозокко түшөсүң десе коркот. Ошондуктан устаздарыбыздын бирөөсү не деген? Аалымдардан бирөө чыгып туруп, жалпы элге кайрылган. Эй, урматтуу бир туугандар, биз кыргызча сүйлөйлү. Кимде ким кыргыз тилине, орус тилини аралашып сүйлөй турган болсо, ал прямой дозокко кирет деп айткан да. Прямой орусча экендигин өзү деле билген эмес. Бирок элди кайтарыш максатында, кыргызча сүйлөтүш максатында дал мына ушундай деп айткан. Адамдар коркуп калган. Кыргыз тилине орусчаны аралаштырып сүйлөсөк, прямой дозокко кетет экенбиз. Андыктан кыргызча сүйлөйлү деп, бардыгы кыргызча сүйлөп, алхамдулилла мына ушунчалык деңгээлде тилибиз, динибиз сакталып калган учур. Азыр деле сиз айткандай, ооба, мен эч кандай каршы эмесмин. Кыргызча айтса болот урматтуу. Бирок намазды кыргызча окуйбуз. Ал вариантыңыз жүрбөйт, аныңыз өтпөйт урматтуу. Аллах Таала дал мына ушундай өкүм берген. Биз Куранды, намазды ошол арабча, Куранды кандай түшкөн болсо ошол Курандай кылып окушубуз зарыл. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Менин аялымды арабтар орозо кармаба деген врачтар экен, врачтар орозо кармаба деген ооруга байланыштуу. Ошол тууралуу кеңири түшүндүрүп бериңиз. Орозодо эмне кылсак болот дейт.
Urmatlı tuğan, azıttan ne korku alpsız go siz. Ne? Ramazan gelelik. Dağın biri kança ay var. Ağaçın darılansın urmatlı tuğan. Ne orusu var. Oşolun bardığını körsetiniz, karatınız, körsetiniz. Dayardanız azıttan urmatlı tuğan. Anan oşol vakti kelgende dağı, anan vraçlarga aparıp görüңüz. Özü dağı bir gün oroza karmap görsün. Çıdayбы, çıdabайбы. Anan vraçlarga kayrılыңız. Vraçlarga kayrılganda imandu, takva, özü oroza karmap жүргөн dindegi vraç bolsun. Bizde vraçlar толтура да урматтаган кичинеле бир нерсе болсо балаңды алдырып сал, төрөбөйлө кой, ороза кармаба, даратыңды алба дегендерибиз толтура, алар болбойт урматтаган. Ошондон азыр оору болгон болсо, Алла шифасыны берсин, дарылансын, орозого чейин даярдансын. Саламатсызбы? Мен үйгө кирсем эле uykum kele beret, başım ağrıyor beret et. Allah şifa versin. Rahat oturan. Men de oşonday da uyga kirsem de uykum kele beret. Oşondan kirbe köçede köyrek jürem. Uyga kirgende kimden gana uykusu kelbesin de. Bul korku oturgan nerse emas hurmat oturgan. Çarçasanız uktaysiz da uyga oşol uktagan da barış kerek özü. Anan keyin başыңыз öratkan bolsa karatın, dem saldırıp alыңыз hurmat oturgan. Hiç kanday korkunçlu mesele emas. Assalamu alaikum. Men namazды убактысында окуй айылбай каза кылып алам. Эмне кылсам болот дейт. Өз убагында окусаңыз болот. Каза кылбаңыз күнөөкөр болосуз урматтуу тууган. Кечиги окугандыгыңыз үчүн да анын хадистерде көптөгөн коркунучтуу хадистер келген. Бир намазды каза кылып окусаң, палан жыл ошонун себептен азапталасың деген. Ошондуктан мүмкүн болушунча өз убакытында окуунун аракетин кылыңыз. Assalamu alaikum. Menin bir ağam köp içet. Üyünün için Kur'an okutup dem saldırıp tazalassa bolovu. Eger bolsa kimge kayrısak bolo det. Bardığında imamlarga barasız dağın. Aytasız menin üyümde Bakara suresini başından ayağa çeyin okup ber. Men ketken vakıtыңды akısını tölep berim dep aytasыз урматтуу. Кимиле ошол Куранды ачып окуй ала турган Кудайга шүгүр бизде имамдар бардыгы окуйт. Ошол имамга барып ачык эле сүйлөшүң. Кел, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан Бакара сүрөсү окулган үйдө жин болбойт деген. Бир жумага чейин жин болбойт деген. Мына ошондон алып келесиз дагы ошол башынан аяга окуп берет. Кеткен вакытсы гана деп туруп акчасын төлөп бериңиз урматтуу. Ал мананча деп айта албайт. Айтканы менен сиз анчаны бербейсиз. Ошондон канча дагы ыраазы кылсаңыз жакшы болот. Жакшы болот. Анан мүмкүн болушунча аны ар жума деле ташый албайсыз да. Өзүңүз Куран окуганды үйрөнүңүз. Оңой, эң оңой тил араб тили. Оңой эле бат эле урматтаган толук кирсеңиз мугалим санини, биринчи мугалим бар го. Мугалим саны алифбе тамгасыны бир жума ачып кетсе 15 күндө бүтсөңүз болот. Толук кирсеңиз. Bir ayдын içinde Kur'an'da özünüz açık okuy alasız. Şarıldat bolbosa da akırında okuy berseniz urmatуу tuğan, Kur'an okulgan uyda cin bolboyt, cin şeytanlar kaçat, oşente okuңuz. Tahajjud namazı 2 reketten okulava je 4, 6, 8 reketten okusa bolova. Ova 8 reketten bizden mazhab boyunca bir salam menen 8 reketke çeyin okusanız bolot. Al degen söz niyet kıldım 8 rekat tahajjud okumakka deysiz. Ar bir 2 rekette oturup attahiyat okuysunuz 3-cüge. 4-cüde attahiyat okulup 5-cide 6-cide attahiyat okuyup turup 8-ci oturup anan salam berip bütürüyorsunuz. En jakşısı 2 reketten bölüp okuganınız jakşı bolot. Anın sanını köbөйтпөстөн meň jakşysy urmatuan kança Kur'an okugan bolsoňuz, jattagan bolsoňuz, oşonu 2 reketke batırıp köp kıyamda turganınız jakşyrak bolot. Ustaz, berekeni kantip köböýse bolot. Anan dağı bereke ayalda bolbosa yeçinese bolboyt dey beret yoldaşım. Yoldaşыңыз dey beret da eç nese bolot. Berekeni köböýtüşün üýde uruş bolbosun urmatly tugan. Anan bereke boluşun adal emgek boluş gerek. Üýdü taza karmap, taza şıpırış gerek. Kelgen bar nesege şükürçilik kılış gerek. Şükürçilik kılbasa urmatly tugan, bul bereke nersenin köptügünde emes. Nersenin köptügünde baylık, nersenin köptügünde bereke emes urmatly tugan. Az bolsun bardığına şükür kaniyet kıla turgan bolsa mına ошондой. Anan erkeğiniz eç nese tapıp kelbeyde sizge asıl öre turgan bolsa sizin kolunuzdan ne kelsin? Erkek ekoteň apak çapak, iğne jip bolup, barıga şükür kılıp tursanız, anan barıga şükür bolsa, anan bereke bola turmakta turgan.
Assalamu alaikum Bahtiyar Ustaz. Allah sizden razı bolsun. Palestina elini dua kılıp koyuңuzчу. Sözsüz dua kılabız, kılıp kele jatabız. Buyursa hazır efirdin bütüşünde dağı dua kılıp oşonu menen inşallah efirimizde cevabız. Assalamu alaikum. Üy bülösügө tolluk din alıp kelүү üçün ne kılуу kerek deyt. Üy bülösüne tolluk din alıp kelişi üçün oşol erkek adam özü ilim alış kerek. Ustazga barıp sabak okuş kerek urmattuğan. Anan жүрөктөн чечим чыгыш керек. Мен толук дин менен жашайм. Дин менен жашаш өтө жеңил. Дин менен жашоо өтө рахат. Дин менен жашаш ушунчалык жыргал. Ооба үйрөнгөн жаман адаттан чыгыш кыйын. Ошого бүгүн мээнет болуп атат. Ошого курбанчылык болуп атат. Ошого аракет болуп атат урматтууган. Эркек үйгө толук динди алып келгениңиз менен үйдүн ичиге алып кире албайсыз. Үйгөдүн ичиге алып кириш үчүн аялыңыздагы толук дин менен жашаш керек, толук макул болуш керек. Анан үйгө дин келет. Эркек динди эшиктин алдыга босогого гана алып келе алат, үйдүн ичине алып кире албайт. Үйдүн ичине алып кире турган бул аял киши. Аял дагы намаз окуп, аял дагы орозосун кармап, аял дагы Куранын окуп, аял дагы толук зикир фикирде боло турган болсо, мына ошондо толук дин келет, толук дин келе турган болсо, толук бактылуу болосуз. Assalamu alaikum. Kunut duası iki türüde kelip jatat. Namaz kitapta kaysınısı tuğra det. İki türünün kaysını men urmattuğan iki tür degende kaysını İmam Şafii rahmatullah aleyhi'nin mashabında okugan duay kunut var. Anan bizde mashabda okugan duay kunut var. Ekөөтең туппа туура урматтууган. Кайсыны жатташ сизге оңой боло турган болсо, ошону жаттап окуйсаңыз боло берет. Ал жерде фазилетинде гана талаш тартыш бар. Faziletinde gana İmam Azam rahmetullahi aleyhi aytkan, men bilişimçe İbn Abbas ve İbn Mas'ud'dan kelgen rivayet boluş gerek. Uşunu okusanız sowap turak bolat dese, İmam Şafii aytat, "Jok, bunu okusanız bul koyrak sowap turak bolat" deyt. Al жерде талаш тартыш, артыкчылык фазилетинде гана анын туура эмес экендигинде эч кандай талаш тартыш жок. Экөө тең туппа туура. Эң негизгиси сизге кайсыны жатташ оңой болот. Мен экөөнү тең жаттап алгандан чынында элечи анан кээде имам Шафиникini окуп калам, тилиме ошол келип калат да. Кээде өзүбүздүн имам Азамдыкini окуп калам. Мына ушундай. Assalamu alaikum. Menin atam arak içet. Köp yılı boldu. Bizdin akçalardı. Apamdın akçasın uğurdap dağı alat içet. Apam 5 mal namaz okut. Emne kılarızdı. Bilbey kaldık. İçbese ayavay jakşı adam. İçse ele bizge asla beret. Ova da adamdın jamanı jogurma turgan. Adamların bardıq adamlar öte jakşı adamlar. Atalarыбыз ушунчалык жакшы, апаларыбыз ушунчалык жакшы. Алардын эмнеси жаман? Пейили жаман да, ичкен адаты жаман да, урматтуу. Ошол ичкен адаты эле жаман анын. Калганы бардыгы жакшы. Аны жаман деп эч ким айта албайт, урматтуу. Аллах Таала ошону жакшы көрүп жараткан бардыгыны. Эми адаты мына ошондой иче турган адаты бар. Муну калтырыштын врачтарга көрсөтүңүз, болбосом даватка алып чыгыңыз. 3 күндүк аздык кыла турматан 40 күндүккө өзүңүз баласы бир шерик болуп карап 40 күн даватта жүрсө, бир канча ичи тазаланат, зикир, фикир, намаз окуп, аны руханият эс алат урматтуу. Мына ошентип анан ал чөйрөсүн өзгөрсүн. Чөйрөсүн өзгөртпөсө, ал иче берет. Дал мына ушундай иче берет. Аллах Таала ошон үчүн аны арам кылган. Ичкен адам акылыдан тайып калат. Тайып калгандыгы үчүн анан не кылат урматтууган? Эски жаман ойлор, эски кемчиликтер эсине түшүп, шайтанга түшүрөт дагы, уруш жаңжал тополон кыла берет. Ошонун кесепетинен көпчүлүгү аялына талак берип коет. Кийин айтат, мен билбеппин, мас болгон экенмин. Мас болсаң неге үчүн атаңа бербейсиң талакты? Мас болсаң, билбей калган болсаң, эмне үчүн бир тууган агаңа бербейсиң? Ага талак сага 3 талак, мен сени менен жашабайм деп неге айта албайсың? Анткени шайтан алейхилана ага жол бербейт. Шайтан алейхилананын максаты сенин турмушуңду бузушлук. Аллах Таала ар бир инсанга иман берип, жаман адаттардан алыс кылсын. Assalamu alaikum ustaz. Allah sizden razı bolsun. Kızlarıma dua kılıp koyun. Kareya kızlardan Kariya kızlardan bolsun deyip Şirin Sumaya. Maşallah. Kari, hafiz, alim, salih kızlardan bolsun. Maşallah. Allah Subhanahu imanlarına güç kuvvet verip zihinlerine zihin, ilminden ilim versin maşallah. Assalamu alaikum. Mamam menen
papam beken papam ötüp ketken. Dua kılıp koyuңuzçu. Allah Taala rahmat kılsın. Owa biz dagı dua kılabız. Ötüp ketkenlerinin altı hayırlı bolsun. Siz dagı hormat tugan oşolarga dua kılıp har bir namazdan keyin Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ey Rabbim, ata-enem maga kiçinimde kanday merimdilik kılgan bolsa, sen dagı ata-eneme dal oşondoy merimdilik kılgın dep özüňiz dagı dua kılıp turuňuz. Mana oşentip karaňyzçy, wagt degen wagt eken, bugünkü bizden 1 saat wagtybız uşintil ötüp ketdi. Emi hormatly biltugandar, keyingi efirge çen aman esen boluňuzlar. Allah subhanahu wa taala jalpy mu'min muslimandardy iki dünýede şermende kılbasyn, iki dünýede yüzüňizde jarık kılsın. Özgöçe bugün Yerusalimde kıynalıp jatgan mu'min muslimandarybызга Allah Taala özü güç kuwat berip, jaş naristelerimizni Allah subhanahu wa taala şahit katarında kılıp, Allah subhanahu wa taala jalpy mu'min muslimandardyň imanına güç kuwat berip, jalpy mu'min muslimandardyň özgöçe erkekleri bagymdat namazyny meçitten, koptan şam namazyny meçitten okup, bardygy dinge beken bolup gaşyny Allah nasip kılsın. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.